Pozdrav ljudi, danas igramo Resident Evil, naravno odmah sam nastavio nakon one epizode kad smo ih ubijali. Zato što je ovaj kaski sin. Evo ga. Sad se digne, treba vaza, je ova. Ček da počin, 6 sati smo. Leon. Je, 6 sati. Ah. Ova epizoda će biti duža. To je postavljena. Da si malo preslužno. Idemo nešto. Idemo do šopa. Ovo baš niko ne znam. Malo. Evo sam na... Evo ga. Tu ovdje uđemo u peći. Sad se učitava. Malo mi je to bez veze, ali nema veze. Pokupit ćemo odmah i neki kristaliće. Joj, ne da mi. Ajde, imamo još malo mjesta. Ma ne imamo. Stavit ćemo. Aha, da nisam pokupio onaj kristalić. Ili je, ne sam siguran, možda će... Aha, da, tu je spajnao na ovoj baci gore. Da, tu, a tu će biti onaj gen. Tu u ovim. Da je u ovoj. Ovaj gen. Evo imamo 73.000 zato što ja štedim pare. Got some rare. What are you selling? Evo, nosim ovaj TMP ammo, mogu... Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Thank you. What are you buying? Thank you. Ne, ništa, ide na raditi. Ma beži. Evo, nekako sam do podvolje, pa ću vas častiti jednom većom epizodom. Tek smo ovo napravili, već smo potrošili 3 minute. Da, sad ću početi pomoći. Ovo neko vi stavljao, još nešto stvari zalazim na to. Sad ćemo početi zapravo. Došao je prijatelj pomagati. Evo još sad. Evo još. Sad idemo uputiti novo. Znači to snije. ¡Os voy a romper a pedazos!
sad ću reći. To još nešto sam u ovoj epizodi, ali ići protiv piva, pa ću s koje pa smeti bombe potrošiti. Dobro, to se bacilo. Stavno reći. Uzet ćemo ovo. ¡Agárrenlo! Detrás de... ¡Detrás de ti, imbécil! Ovo sam malo gledam da bi se još neki vidio možemo sami voziti po ovoj pećini. I to je to, hvala na gledanju i pozdrav do iduće epizode. Pozdrav ljudi, danas igramo opet Resident Evil. Da, igramo. I znači ovom jezeru će biti velika riba koju ćemo ubiti som. Pax King je opet samo od pol tonu, ja ću ubiti samo od 1 tonu. Možda malo vremena, nam se da ćemo se voditi, evo tu će sad proći. Evo ga. Da malo smanji se. Tako. To kod sebe je na... Sad nas se zakvačilo. Evo tanzari. I kreće. Ne znam tu krokodil još. Možda bi bilo bolje da uzmemo... Evo. Šta? Sad ću morati raditi. Ajde. Ajde. Znam, sad ću morati raditi. Tam. Oho! Opet ne da. Pa mislim da će tam neki biti. Nikad u te. Ali... Ajde ovo kašno.
I uspijam. Sad idemo, riba je mrtva, nemamo nikakvu prijetnju na putu. Onaj vjeri što samo zbog ubešta, kampe ostaje, sad je nešto i logično. To je to. Sejvamo.